Te Iwi E. Okay. Your hands are opposite out mine. Can you stand one bit in front of me so I It's can got a bit closer, isn't it? So opposite. So my left hand is facing out. So that's it. Te Iwi E. Te Iwi E. Karanga goes right, left, right, left, right, left. We might need to shuffle up as lines. Yeah. Yeah. Do that. The shuffle. As lines, yeah, just up. And the karanga comes Darren, you from your might want to mouth. go behind So me it's by because your I mouth. can't see. The karanga is the ball. Yep. Te iwi e, te iwi e, karanga e te iwi e, kua e ke mai nei, kua e ke mai nei, ki runga te marae e. Hai. Maria mai? Maria mai ra, inga mate o te motu e. Me ngā te niroi mata, me ngā te niroi mata, e marengi whānui e. Titiro e ngā iwi, titiro e ngā iwi, e ngā mahi o te motu, e hora atu nei e. Getting confused. Okay. Because I need to watch you because I haven't done the actions for Yeah, so long. okay. Can we just do it Yeah. next to each other and Yeah. then I'll know it after this. Sorry. Okay, fine. We should go from the top. Yeah. Yeah, because it'll help you guys as well. You'll see where the actions fit into your what you're saying. Te iwi e, te iwi e, karanga e te iwi e, kua e ke mai nei, kua e ke mai nei, ki runga te marae e. Maria Maira, inga mate o te motu e. Me ngā te niroi mata, me ngā te niroi mata, e marengi whānui e. Titiro e ngā iwi, titiro e ngā iwi, ki ngā mahi o te motu, e mora atu nei e. Ruana te whenua, ruana te whenua, whati whati te moana. Au e te aroha, au e te aroha, te mama, ia au e. Me aha tātou, me aha tātou, I roto i ngā mahi o te rā. Me huri huri kaua ki, me huri huri kaua ki, ki te matai runga rawa e. Titiro e ngā iwi, titiro e ngā iwi, e ngā mahi o te motu, e hora atu nei e. Ruana te whenua, ruana te whenua, whati whati te moana. Au e te aroha, au e te aroha, te mama ia au e. Au e te aroha, au e te aroha, te mama ia au e. Ana te whenua, whati whati hi. So there's the